Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ama tukuyta yachaqshinakaychu. Tukuykunami shuk amigo, vecino, ñukanchikwan trabajaq mana kashpaka, shuk familia tukuyta yachaq kashkata kririqta charinchik. Paykunaka tukuypachami kutichishkakunata charinkuna. Kutin ima mana entendishka lluqshikpika, chay ñanmanta lluqshishpami shuk allitaq shina huchachita hapinkuna. Shinapish payta mana rikunachinaka utkashpami huchuyan. Kayshina runakunamantami Judaska paypaq kartapika paqta nin. Shinakaqpipish chaykunaka mana riqsishkatapish haminchakunami. Shinallataq kikin yuymanta imalla yachashkawanmi animalkuna shina yuyillaq tukushpa mapayashpa kawsankuna. Judas 1:10. Chay shinallataqmi kunan punllakunapish tukuyta yachaq shina runakunawan chimbapuranchik. Mandanapi churashka runakunami karkakuna. Allitaq yachaykunatami charinchik nishkamanta. Chay punllapika shuktaqkunaka Diosmanta pakalla kaq mana entendipaq yachaykunatami charinchik nirkakunami. Kutin kashkatataq rikuqpika Diosmanta tukuy imalla tiyaqta allitaq entendijka mayqan kay allpapika mana tiyanchu. Dioska paypaq imashina kashkamantaka ñukanchik entendinamanta astawan karumanmi. Chaymantami payka Bibliawanpish paypaq churi Jesuswanpish tukuy ñukanchikman yachachinata aqllarka. Shuk Jesusta katikuq kaqpaq hatun alli kakanmi tukuyta yachangakama mana suyana kashka. Astawan Diospaqlla kawsaq kriqkunapish tukuyta Yaya Dios hawa tiyashkataka mana paqtata entendi tukunkunachu. Bibliata yachanapish iglesiamun shamunapish mana kanchu Diosta tukuytaq entendinapaq. Astawanpish paywan khuyaypi astawan urmankapaqmi Yaya Dios imallata rurakunkunamanta sustarinapaq asalla tiemputa churakushpa shinallataq paypi kashkata yachanapi astawan tiemputa kukushpaka payka imashina kaqta ñukanchik entendinapimi wiñarishun. Chayta rurakushpaka Judas shinami tukushun. Mana entendishka punllakunatapish chimbapurankapaq astawan allichirishkakuna shinallataq astawan krinawan rurashkakunata uyashpapish ñukanchillataq hawalla riqsi tukunkapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, astawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.